Ngo ni abaturage batuye mu mujyi wa Kigali, umurenge wa Ndera, umurenge wa Gikomero ndetse n'umurenge wa Bumbogo. Bikavugwa yuko mu kagari ka Kirenga, akagari ka Mukuyu, akagari ka Musave ndetse n'utundi tugari tugiye dutandukanye turi muri iyi mirenge. Bavuga yuko abamotari bava i Gikomero berekeza i Ndera mu Gasima kugeza 15 kuzamuka i Bumbogo ku kagari ka Musave, gukomeza i Bumbogo ku isoko, ukagaruka i Gasogi, ugakomeza muri ibi bice by'ibyaro byose bigiye byadukanyije hamwe muri iyi mirenge. Abaturage bavuga yuko bagorwa n'abamotari bagenda muri iyi mihanda, ndetse bakanavuga yuko bakomeje kugenda bamara abana mu gihe noneho abana baba bagiye kwiga. Abana benshi bagenda bagonga mu mihanda ndetse abamotari bakirukanka cyane, ndetse ntibigera banahagarara ngo barebe umwana bagonze. Bikavugwa yuko rero bano bamotari bakorerwa cyangwa se polisi yo mu muhanda ishinzwe umutekano wo mu muhanda, bakayisaba ko rwose yaza igatangira gukora akazi ishinzwe cyangwa se igatangira kubungabunga umutekano w'abanyarwanda. Biri kuvugwa yuko ari umumotari wagoze umwana, none kugeza ubu ngubu umwana yacitse ukuguru, ariko na n'ubu umumotari ntarafatwa. Aka kanya muri uyu muhanda uva za Gikomero umanuka aho bita Indera mu Gasima, biri kuvugwa yuko abamotari baho bose bahakorera bakomeje kugenda bagaragaza imyitwarire mibi mu muhanda, dore ko ngo abenshi bahakorera nta n'amapine baba bafite, ngo usanga abenshi muri bo ari basakiye. Bikanavugwa yuko rero abaturage bagorwa cyane n'aba bamotari baba bagenda muri uyu muhanda, kuko ngo bagenda nabi cyane ndetse ngo batarize n'amategeko y'umuhanda. Barasaba polisi ishinzwe umutekano mu muhanda ko bagira icyo bakora kuri aba bamotari bakorera Indera mu Gasima, byibura bakaba bahazana nka polisi. Ibyo ni ibyifuzo by'abaturage bo mu murenge wa Ndera akenshi, ndetse ngo bakora ingendo za buri munsi. Bagiye bavuga yuko rwose polisi ije ikabafasha cyangwa se ibafashije igatangira kugenda ibungabunga umutekano wo mu muhanda, kuko ngo abana babo rwose iyo bagiye ku mashuri usanga bamwe na bamwe batagezeyo, noneho higanjemo nk'abana batoya nabo batazi kugenda mu muhanda. Bikavugwa yuko rero polisi y'igihugu cyangwa se ishinzwe umutekano wo mu muhanda yagira icyo ikora kuri ibi bintu biri kubera muri iyi mirenge uko ari itatu: umurenge wa Gikomero, umurenge wa Ndera, mu karere ka Gasabo. Nimba ari ubwa mbere ari kugeze kuri uyu muyoboro, nyamuneka kandi kuza ukanda subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro n'amakuru tubahereza bijye bageraho 5/5, ugakora icyo bita share. Kanerekeze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yabwiye igihugu cya Ukraine ko kigomba kugabanya ibitero kirimo kiragaba kuri leta ya Vladimir Putin. Bikavugwa yuko rero Vladimir Putin ahangayikishijwe cyane n'ibitero biri kugabwa na Zelensky igihugu cya Ukraine. Igihugu cya Ukraine cyagabye ibitero gikoresheje drone z'intambara, ndetse gishwanyuza indege 15 muri 20 igihugu cya Vladimir Putin cyari gifite, ndetse bikanavuga yuko igihugu cya Ukraine cyaje gusenya n'ibindi bikorwa remezo, ndetse amamodoka, abaturage, abasirikare bo batuye mu gihugu cya Ukraine, batuye mu gihugu cya Vladimir Putin. Bikanavugwa yuko rero Vladimir Putin yatangiye kugenda asaba amahanga ayo ari yo yose amushyigikiye ko yafatanya kwikura kino gihugu cya Ukraine. Biri no kuvugwa yuko igihugu cya Ukraine cyaba kigiye gutsinda intambara mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zitangiye gutera inkunga kino gihugu cya Ukraine. Mbibutsa ko Joe Biden kuva yava ku butegetsi asimbuwe na Donald Trump, biri kuvugwa yuko bahise bahagarika inkunga zose cyangwa se imbunda berekezaga muri Ukraine. Abanyamerika batari bake b'abasirikare b'abasoja batojwe bikomeye cyane, ndetse n'intwaro zihambaye zoherejwe muri Ukraine, ndetse n'abo basirikare bajya kwigisha igisirikare cya Ukraine mu buryo bwo kugira ngo barebe ko bakikura Vladimir Putin. Ariko ntabwo byabasha gukunda, kuko Vladimir Putin yari ku muvuduko udasanzwe, ndetse n'igihugu gikomeye ku isi mu bijyanye n'intambara. Bikanavuga yuko igihugu cya Ukraine cyatangiye kugenda rero kigaba ibitero gikoresheje drone cyahawe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bikavuga yuko rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Donald Trump yatangiye kugenda yishyuza igihugu cya Ukraine, ndetse amafaranga menshi cyane bagiye bakoresha, ndetse n'ibikoresho, ndetse n'abasirikari boherezwa muri iki gihugu cya Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze yuko nta basirikari cyangwa se ibindi bikoresho bizongera kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikoherezwa mu gihugu cya Ukraine. Ndetse bikanavugwa yuko noneho leta ya Donald Trump yatangiye kwishyuza igihugu cya Ukraine amafaranga menshi cyane bakoresheje bohereza mu ntambara yabo, ndetse Joe Biden akiyoboye
akiyoboye kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muntu ariko nakaza ukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ibone amakuru tubahereza bijye bibageraho 5 kuri 5.